wala thlir tu le ngai thatu dom takte in zawa in chibai ka hanbuk chewa World Cup lai bo ruak ania kan ngai tu na le kan ril ru te mun khata a om deuh vek mai thaya poni sela World Cup chi World Cup lo ni sela Mizoram Politics hi tlema zong i han thlir hole don te ang kan ngai dan le thlir dan te le kan mu dan te hi tak shrek shro ka soi pop pop mai hi a hun to ni berin ka retrina kan vea kan tima kan ti dim dem thin hian thu tak riat ati har sa thina ngai dan tik nei kan har sat pha thin ni in alang tlatani Mizoram Politics achena sa in anging deuh sak sak reng maya abigin ZPM chevela mi puimit afu deuh thup maya ban na the lut le ban na le kha order kan mu ve deuh reng maya engtin nge hetiang thil hi athlenin ka puk cho zut mai le ti in ingai tu ve fo thinin ka ringani ZPM sarkar lo pianga politics hitle dan enin tu mamin thong te vaklova thil makani ran lova ma se ti hi politics ngai ventu the thin lunga chuan zo na lian tak a om ngala tun thlengin thataka chanin ala om hlom lovani mi pui neutral force hlom lian tak le ZNP le party danga tranga vote chuak tam tak thlipuin aron vortlin ania athang tu mi pui lam zai khataluang si an than chu te zinga shanna a om ngei nerin theiturin thuleng vel atama opposition tan chuan an chotui ber ani ome ZPM party hi MNF te Congress te anga party in hlom tha administration huang khataluang an dilem lova ate emo alien emo soitur vakpo mi puina kan hriat lo an omani ti po kan hriat lo te pon ni nokloma mani party bila top leader ve thiau khan tlat maya alien party lian ani emo ate ani emo mizo mi puitana kan hriat vak lo poni sela chumia top leader president te lo ni ve kha anni mi aw wangin manin mu le na ole ema chumi phuarkhawm na tho chu na hau tak ber te jinga mi ani hielo me group rang in zom khom pol te hi ZPM anin chunglut vekto a group ming chu an hal to turani lain ari ring thar til ni na langa engemo loopholes zau takhi chu a omani thom that vat an mamo ni in alang chome kani intel muk thatre tro tur hian ground level a buaina a omlo lain alubor lam hi in enfia an ngai te poni ma na le groupi jimin mun achang lian ani chuan ZPM an ZPM ho lei theilo tluang zelanga an me mi watangai don ani helam hi atul huna he ai thuk jok te po hian kan lalu chil tura ngai la ZPM sarkar pianga pulal do ma CM a hania hanen mai po khan pu du ma administration hian chief minister chakle khong angiat tlata hoisena ngaya diplomacy level sang uchuak amamo bi kani he ZPM ministry hian chief minister masa te aya chak jok le negotiator chungnung jok a demand tlatani blood group in anglo nget taka phuarkhawm angai ani kuma vayanga pudu na hau tak ziele a politician zi hi kan hre chho zel tur ngai ila pulal do ma chief ministerial candidate ania chumi hresa chuan mi puina vote an thlaka pudo ma CM ni tir hi ZPM thli khana kengtel tlata an chakta le ni tu no a be se phak le phak lo ka soidon lova sangni somni pathuma ZPM chakna chan pakhat chu pulal do ma chief minister ani don ti chian na atranga mi puite du thlan na ron lang chuak ta kha ani berome kan ram en kultura kan thlan lalte an ewang hian chunglam buaina nei lova aram mason dalam hoya an ngai tu na tamjok an sen thei hi kadu sakle mai ZPM ministry a thu leakout document leakout a tambi khle maya he hian a chung rila nget atamzia atilanga mi puitenin lungrual taka an thlop le an vote tlin ho shuai tulok ZPM prominent circle zinga po hian ZPM a chum min lem lo hel rutlat hi an omani ti achiangani voin lama executive group atrangaron chuak te hi group member in zil na thu la thu thatak ponia
ma se screenshota vote chuak tu hi mi thu mun hemi group chunga mi nge hi ani dona ZPM top circle hawa po hian intro file ngai hleti alang chiang ome MNF Congress hun lai po in party chung ko buai lui chang an nei ve fo thina WhatsApp group a thu po semo document leak out te kan hrengai lem lova ZPM huna heti e ma thu leak out tam mai hi PSC member te MLA te thleng hian in enfian ngai ni professional ethics po hremu mallo ram ma son na aya thopui te veizok le in rem dalam aya buai na lamangal chak chanvo poimo chel zinga po hian an omti achiang ani an thu khel chu eng polo ni sela hetiang thu confidential anga ngai ti leak out du naril rupu shroi tulok te zinga an omani ti hi chianga chu wangin inching fel watte se in rin lelle ven thon nei rengin ram an enkol chuan a thalovang hetiang kara chuan in rin ton nahi apiang thei ngai don lova nunglama mit nei rana om vekan ngai ni opposition shanpo an ngai lova an mani len mani hi online ti chedu tak mayang ti te po hi a hlo om tulani bel ke phuarkhawm tui pai theilo pue thang luran lo tiang chi kha an ni chho tran meka heng thulik outlet document leak out trin hian aron nem ngetani hetiang ani chho zel chuan party noi berle nuiza thlak bera anin siam chho chakhle don ti hi arin oma egen puina hi a thlang tling tu mi puite hian an hreve lem lova mi puite hian prism ti te exodus ti te znp ti te hi an hrengreng to lova tu te nge po an hresang vak lem lo alulam hi an min rual theilo em ni o ati theya tu te nge ZPM hi ni chia tia definition thar te hi alaron chuak mayang ti hi a hlo om ru le ni tun haya ZPM consultant pusil tran poya chu ani na tranga ban ani a ZPM primary member trangin abang chunzom poka ZPM lam hian anti tur dik tak antia ama pusil tran poya po hian ati tur dik tak atini in alang bokani maniloka press conference ko wa thusoi kan ria kan sarkar kum thum mel kan lo mutan ta ke chuan kal phung thar kala bolo mi pui ngai dan po ani mel a chan chu IMC in than malam song khan voidam tak in than na kan lo ma chona ZPM ang chuain kan tla fai vek ani ti kha e a chiang tu inia kha ani na taka chuan sarkar par hul zualai tak ania aza thak ani kha nin mi te men hu dan ati chianga kan kal phunga kan chiang lowin ti po kha khan ati chiang ka ria chuwang chuin khatiang thil kha tun nuwa athen to lo nan ngai dan nu mal kan nei angai ni ti kha kan soidua tuna hianin kal phung thar tak chu mang tangkai to turin kan party puite po ka beisa chu tiang ngai to na mang tur chuan loin pu cha turin ka ngen bokani tuna an kal zel ni chuan an tan hian beisei tur awmin karingulo chu sarkar ti atang khan alang reng to tunai chuan sarkar mek an niawangin bom an la ro mai chawa ka ngaya chawang chuan chu tiang anga han phuat bet zel turin project mumal tan mumal engma a omlo nia kamu kalphung thar sarkara kalphung thar molo ti soya mi pui mu dan po ani ang ti soin a politics chiar kop athu soi ti dignan AMC in thlan om ma a in thlan oma an chak thei ngai lo thu a soi lang bokani in thalatin ngor hi ZPM thil tumani berlova tlak huamin an thok jog ni in uar takin an ma ni point an soi thina tin lo hi tho that tok lo wang ani chem ti hezir thamero chu amome tin AMC in thlan main eng in thlan tenge om dampabial by election te khania minority lama ZPM tan masona har sari lea dampabial chaklo na hian ZPM pum pui performance a define thailo shimani putan puya logic hi te funga man chuan adik thei chi lova AMC in thlan nei ma a in thlan te na om ho kha han ngai tu ve ma ula ZPM performance chiat le thathi he thil hian a define chi lovani
putan poi hian party dan kalin press conference hiala kova du to kina du anga soingot maya opposition lamtana tran fungtha ruling ka na tur silai mu a supply ngit ani bera ZPM PH tan chuan en liam mai chi ani lovani athu soite kha hel hle ma sela an ban chana an soilang du lova party thu muma salova party chungchanga press conference anei tamai kha anron pir chuak ta chat maya ani na tragin an chol tir ta ni athil ti dan han thlir hian ZPM ani emo MNF ani emo congress po ni sela ZPM party te hian thutluk na dik takan siam ni na langa khoya po heting hi chu ma ni om na ni si chuta po chan vo poimo tak chel si bidang te hriat lawa press conference te han kawa ma ni om na party ngei mai thei pato pa han soi chiat mai kha chu action lak lo thei ani lawa ke point ka nga yani consultant liania a platform than hi a fu lo lulai deu bokani puti bc ate point na tak takin thun soilom kan ti mai theya ma se ni soina mun hi han ngai tu ula ZPM chungin khom na te ni a soina tur tak po ni in alangani heti hian pon lama anron post chuka keinin chuti khati kan lo ti ve mai thin hi nia chungin khom na han in fui thara han in zil thar te hi chu eng party pon an mamo veka khating tingam le ti thei party kan shon ngai lo zo ka PAC rorel po leak thawa walu pane na kan lekha po leak thawa executive group ka thuron post la ni se leak zia le ngala kan chief minister kum som ni som thum lo zui to wa nga in ti thei te tan mun om lo kan kal chho zela voine chon junior ni kan hlota sang ni som ni pakhata chan mari wai me hola in mu khom na oma khami awang khan disciplinary action committee in min ko to in soifia na hun kanei to puti bi sen huai sen takin an that tok lo na te soya tin khatinga thu soi ZPM official page ate YouTube channel atele avan public mua pholang ngam turin ZPM party hi a huai sen tok bokani ngai thangam turin huai sen ngai nilo se huai sen tok lo sela kha thu soi kha andu chuanin record lo turin an ti theyanga amai ro chu an ma ni nge hian unofficial page ate an post chuak ngam tlata chuwangin soina platform a dik chuanin ZPM ministry hi chu tivaka thik thu chiale doi zepani ran lovani ti kha han hriat saktaila tin le lamzogin han thlir saktaila putran pui hian lung oilo na lian tak party a hian nei ti alang renga kan thredeu furanga in soi chuana tur chance nei lo khopin anda chepte poni thei thopani aso khok tur threlok sain hetiang thil hi ati tepo ani thei tho boka ZPM primary member atangin banna atheluta ati tur dik tak ni na lang azom nan tal nol nilawa kalsan tu zoka atrang man hi awan nei le ling hle ni lai tak po hian ZPM party te roi tu te an ro re la fing ang reng hle a consultant ani na train an ban maya ZPM primary member ani na ero chu an lahum him saka azom na tle mala nei ni chuta tak chuani na ma pusil tran puyami a ani lova andu to lova bani ni anti hun ngak lovin ama du lo tu zoka an trang hian zom na tlem chu alahum himani kan ti theyo me heti hinia din pusil tran puya tran chan ZPM sarkar akal phung thara mu lo azia han soya ati diknan AMC in thlan ma in thlan oma kan tling theilo ati hi chu te na dik lo le thil in zom lo lutuk ni in alangani ZPM hian in thru fire ngai US President Donald Trump sarkar ma sang deu khania drain the swamp drop knock in thru fire na kha akal puina rem khop maya ban le bang kha an tam rengani thu leak out document leak out voice record ti te atam lutuk thin te po hi ti top dan an zon angai kan ti to kha thang thar te moral thleng hian a khoi poyang ti a hlo om zo kani ke chelowa anin siam tha a thu fai ngai anin thu fai chho ze lani chuanin an ke chelowani chuan Mizoram party chak berle hlomlian ber tlo ber an nianga
ZPM ke dar nge kan mu dona ZPM chakjok le thajok ti hi kumni ma hin a chiang dona ni tura hi chuan drain the swam stage anom mek ni in langa intro fight hey intro fai ngai ani lo chuan he party hi in rin ton na om lova achuk nga noi de na chuk dona ni putan poi hian ZPM mu da na soya consultant lai ania asoi tu turpo ni via walan lain a platform ero athlang sual kan ti kha opposition lamten anmit le beng an len ve reng maya ZPM be na tur rem chang lien du tu ka siam saka poi thei ta ne chu ZPM thu nei tu ten helin ngai poi mo in action an la lo thei lova anti tur dik tak an ti ngai sak tai le nge ngai dan chu ka relova I thu ni te se ZPM future leader tur hi tu nge ni ZPM chung in khoma khan pulal du ma khan apei lo huna ZPM future leader tur amel ru ka reng thu asoya ngai tu na ti thui khop mai tun din muna ZPM MLG nga future leader tur hi han ko fak tur hian fa ngang reng hle a pudu hian rei tak ram shuai na hi akal pui thei don lova atak sa chakna point atlin lo thuai donin alanga akumalo tam ve to bok nen chel reng thei ani don lovani MLA zong deu tho pusoi vunga te puzai thanza ma te puwan lal hlanale puchuan thanga te ti lo hi chu first timer ani deu vek loma duain an la tuai dewani ZPM a hian veteran politician pakhat pudoma a om ngo ka ani hian opkhom lo sela chu ZPM hi aboi ve nak mai the ni kan senior politician te hi chuan sarkar ep zonga che thei tur pressure group alien deute an berem zunga mimal thleng point political dialogue mangte in chetan la zung thiama politician ni lem lo dik in te box si chuan midang han kher na te vak nei lovin mitam tak liam pheng phungin rawan rel thina sarkar ep tu mimal le pol an cher chuak trewa an mani thlan an lai le keu mai thina ni negotiation te diplomacy lama te hian kan senior politician te hi an chung nung lar hloma an zai ngai thiam te hi angai thina pudoma ministry po hi pressure group lian bimalemo pol angzong po in ngoi tira negotiate dan hi an thiam ang reng hle a politics a chuan kan ti tlang don kan kal don tho kan ngam nge ngam lo chu lo en ru han ti te hoisen mail devin langma sela in tai te thret na bulania nget kan tiang kha apiang wat zelani ZPM a hian politician dik tak negotiator tha deal siam thiam thunai na manga pong po in chuai bi lam ni lo mi te har zan na hre thiam zol dole puitling jok veteran politician dik tak hi chief minister ba ki mu turan wang ria politician quality nei thatak takan tlak chama wang hian minaran le misatliate han palle top chang te hi an neim heng minaran le satli ho hi avor tling tu ten nia ti hi an riat non fo anga yo me chuwangin ZPM hian future leader tur an la nei thalo hle a tuna hian training ground na anom mek angani engponi se ZPM hi buai angin lang thrin ma sela mitam takrin dan le beise yang hian an ke dar arin om lovani an ke dar chuan politics lama an zui ral ngal do na mani intilhum ang an niang chuai chuan in siam that hreta malam pan an thlan arin om berani politics lama in phum bo an du te ni ngal lo chuan ke dar huk hi chu thleng lo top turangai ania ke dar tur ni vekta se MNFMO congress mo hi ke dar don ta sela hlom ni na kal hlokanga ZPM ro hi chu a ke dar vek ani chuan adar ne hle don ani chu wangin ZPM hi in pum khat mamo ber ni tin mani party ni na vui lema ZPM-Bel anin chum tharzel hi angai ni han thlir hian ZPM hi ke chemai tur chi ni lova voini khat han ngin dak chu an nei nge yang chuti rual chuan an hliam te anin tuam dam man ani chuan sangni sumni pariata po tun aya chaka par chuak le thei an nia anin tuam dam lovemo thua fai ngai in thua fai phal lova anin pai lui zel ani chuan sangni sumni pariata hian mei ami to nuwa akhu azam ralang mai hian rallam zuilam an panchak viewin arin omani ole du tok photila thupui dang nen kanin tong le ngei don nia